Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri uwo twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiri, kuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye, ndetse ishyamba si ryeru isa n'isaha, ibintu bishobora kuza guhindura isura. Bwana Karemba Aimable, igitondo cyiza. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bwana Moses. Ko ndeba wambaye umupira cyangwa se icyo bakunze kwita jampa, akabeho kaba kakukubise cyangwa mu buryo bwo kugira ngo ugomye ishyushye. Iki gitondo rero ni igitondo twabyukanye igihu cyinshi kivanzemo n'umuyaga udasanzwe, ariko ibitaro bimenyereye muri aka karere dutuye n'ubundi bitangira gutya, ariko amasaha yaza n'izuba rikaza. Yes, birumvikana rero tugarutse mu cyitwa makuru, ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi wabonye ko ishyamba atari ryeru mu masaha y'ijoro, cyitwa umutekano wongerewe mu buryo budasanzwe, bisa nkaho hari ikintu kidasanzwe igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura. Ngira ngo yenda tugiye kwinjira mu makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, abantu baraza kugenda bamenya byinshi, kuko bwana Karimba Aimable byinshi cyane turi bugende dukomozaho. Ariko mbere na mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, ngira ngo wabanza ugasuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, tugakomeza. Abakunzi bacu rero badukurikirana bari muri Cibitoke, abakunzi bacu badukurikirana bari mu Kirundo, abakunzi bacu badukurikirana bari Bujumbura, abakunzi bacu badukurikirana bari hariya muri quartier za Bugesera, abadukurikirana bari ahitwa kwa Mukabiriko, bivuga yuko hariya ariho umwami wacu w'igihugu cy'u Rwanda ngo yagiye gukorerwa mahajabu n'abazungu. Ntabwo ibyo tubitindaho cyane, ariko abarundi muri rusange turabashuhuje. Yes, ubwo bari za Korine mu Jejuru, bari za Korine Munanira, bari Gitega, Bujumbura, turabasuhuje cyane. Ariko kandi no mu gihugu cy'u Rwanda hose muri rusange, umuntu hari wese ibimve mikaze. Mu gihugu cy'u Bugande tujya tubabona cyane, turabasuhuje. Nabonye n'abari muri za Djibouti, batubwiye ati naho tujye tubasuhuza, mumeze mute? Bari hirya no hino, by'umwihariko muri Afurika, kuko bari muri Kenya, mu Bufaransa, Plutôt hano muri Mozambique, bari hano za Malawi, za South Africa, ndetse kandi no ku mugabane w'Uburayi n'ubundi Bubiligi bariyo, bakaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, ndetse bakaba na za United Kingdom n'ahandi hagiye hatandukanye no muri za Aziya. Ngira ngo bwana Karemba Aimable, wabonye amakuru menshi. Ndabona hano hari inkuru itanasanzwe, nubwo ari inkuru yasohotse ku munsi w'ejo, ariko ni inkuru tugomba kugarukaho, tukaza kuba tuyibazaho byinshi. Ndabona abajenerali, abantu bari bagera ku 9, barimo n'abajenerali 3 ba RDF bafatiwe ibihano na iyo. Ni ibisanzwe n'ubundi ku ruhande rw'abazungu. Inshuti zanjye zikunda kuvuga ati n'ubundi barabatuzunguje guhera kera, ibintu tumenyereye. Gahunda y'abazungu ni ukuzunguza abanyafurika, ariko natwe twamenye ubwenge. Yes, no kuvuga ngo iyo nkuru turaza uze kunyemera tuyigarukeho. Ngira ngo hari n'amakuru menshi cyane ndimo ndabona rwose, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ibintu byifashe neza. Turaza kuba tuginjiramo ku mipaka, umutekano rikongerwa mu buryo budasanzwe hagati ku mpande zombi. Turaza kuba tugaruka by'umwihariko ku mutekano wakomeje kugenda uzamba mu gihugu cy'u Burundi, barikanga Reditabara. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege, turebe ibikoresho byinshi biri kwamenwa bituruka muri za South Africa ndetse na za Russia. Turaza kuba tugaruka mu myitozo idasanzwe n'ubundi ikomeje guhabwa abasirikare hano za Cibitoki, n'ubundi na n'ubu barakimena. Turaza byose kuba tubikomozo, tubiva imuzingo. Rero utari wakora subscribe kuri Dunyani Cote TV, ndagira ngo uze kumakinga sure yuko ugikoze noneho, kugira ngo ibintu bijye bigenda neza. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo ndumva mbere yo kugira ngo tujye mu bindi bintu byinshi, twabanza tukarebera hamwe iyi nkuru idasanzwe y'aba bajenerali 3 ndetse n'abandi bantu ubwo bose hamwe ni 9 bafatiwe ibihano na EU. Ni ukuvuga ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi tariki ya 17 Werurwe watangaje ko wafatiye ibihano abantu 9 barimo n'Abanyarwanda
bashinja kugira uruhare mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo rero iyo yatangaje yafatiye ibihano barimo abasirikare batatu abo mu ngabo z'u Rwanda RDF, barimo Majoro Generali Ruki Karusisi, muramuzi uyu mu Bigogwe, ndetse harimo n'umuyobozi w'ingabo muri mutwe udasanzwe Major General Eugene Nkubito, usanzwe ari umuyobozi wa diviziyo ya gatatu, ngira ngo uyu musanzwe mumenyereye cyane. Harimo Brigadier General Muhizi Pascal uyobora diviziyo ya kabiri, ngira ngo nawe muramuzi cyane. Aba basirikare rero barashinjwa ko ingabo bahoze bayobora cyangwa se abo bayobora bohereje kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo rero ikaba ivuga ko ari ukuvogera ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no guteza amakimbirane. Yatangaje ko kandi intwaro n'umutekano muke ibyo byose byatumye byiyongera. Uyu muryango kandi unabashinja gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha bigize guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, birimo ibihano rusange bikomeye ku ngabo mu batanzwe na M23. Usibye kuba rero aba bajenerali barimo General Rukika Rusisi, Nkubito na Muhizi, abandi bafatiwe ibihano na iyo barimo witwa Francis Kamanzi ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe minema peteroli na gaze ndetse na sosiyete ya Gasabo Gold Refinery. Iyo rero kandi yafatiye ibihano abanyekongo basanzwe ari abayobozi bo muri M23, barimo uwitwa Bertrand Bisimwa, ngira ngo muramuzi ni umuyobozi wa M23 mu bya politike. Harimo uwitwa John Mayinzenze, uyu muramuzi ni Kasha Makokero, n'umwe mu bashinzwe ubutasi. Harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ndababona rwose, barimo ba Jean Bosco Mbonima Mupenzi ushinzwe imari n'umusaruro. Harimo uwitwa Desire cyangwa Desire Rukomera ushinzwe kuba akoriye recruitment muri M23, ndetse na Colonel Bahati Elasto usanzwe ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Birumvikana yuko rero ibintu bitoroshye ndetse kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Gusa ibi byose ni ibintu turimo turagenda tubona muri ino minsi, ariko mpamya nashidikanya yuko n'ubundi ukuri kuzagaragara. Bwana Kalimba Aimable, rero reka twinjirane ikibazo kigira giti igihugu cy'u Burundi, ngira ngo wakurikiranye ubona hirya no hino ko cyagiye cyongera umutekano. Ese ibi bintu turagomeza tubyita iki? Ibi bintu turagomeza tubyita iki mu mboni zawe? Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi kiri kongera umutekano mu nkengero zihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, ni ikimenyetso kigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kitizeye igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone bitandukanye n'amagambo abanyepolitiki ba kino gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda batangaza, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye Yego, ubyerura rwose akanavuga n'izina igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko igihugu cy'u Rwanda kiri gutegura imigambi mibisha yo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ariko ibi ni ibintu byagiye bikura yego, umunsi ku munsi ndetse umunota ku munota n'isegonda ku isegonda, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva agerageje kohereza abasirikare mu gihugu cya Kongo gufatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, ino misiyo ikaza gupfa cyangwa se ariko njyewe ubundi agatoye nta guciye mu ijambo, hari ikibazo nibaza. Urabona u Rwanda ruri gufatirwa ibihano ngo kuko rurwana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyanagaragaje yuko gifatanya na Kongo ndetse kiranabyerura. Ni ukuvuga ngo ikintu njye nibaza, kuki igihugu cy'u Burundi kidagafatirwa ibihano, tukabona inshuro nyinshi ibihano birimo birafatirwa igihugu cy'u Rwanda? Ese byaba birimo biraterwa na politike cyangwa se inyungu imiryango mpuzamahanga na biriya bihugu bikomeye n'ubundi bikomeje gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano bifitemo? ni ukuvuga ngo kuri bino bihano byahawe bano basirikare b'igihugu cy'u Rwanda na bano basirikare bakomoka mu gihugu cya Kongo barimo abayoboye AFC M23, ibi ni ibihano
mu buryo bugaragara ni ibihano bishingiye ku nyungu za politiki ndetse n'inyungu za ekonomi cyangwa se ku nyungu z'ubukungu bwa bino bihugu byo ku mugabane w'uburayi cyangwa mu burengerazuba bw'isi Yeah. n'ibindi bitandukanye bibashyigikiye. Ariko biragaragara yuko umwihariko wa bino bintu byaba ari situwasiyo iri mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi barakibwira ati mugenze gutya, mufatanye muri ubu buryo, igisirikare mugomba kwitonda cyangwa se mugomba gucunga umutekano muri ubu buryo, ariko nta yindi mpamvu. Umubirigi araza guhereza miliyoni 15 z'amadolari, yego, umwongereza aza guhereza miliyoni 20 z'amadolari, ariko byari mu buryo bwa gisirikare. yego, Barakubwira bati gahunda ugomba kugenderamo niyi, bimeze bityo, yego, gutya gutya na gutya. Sisiteme ya gisirikare irinda ikibuga cy'indege, sisiteme uzajya ukoresha byaba ari mu buryo bwo kubika amabanga y'igihugu cyangwa se amabanga y'ubutasi bw'igihugu cyanyu, izajya ikontorerwa n'Abafaransa cyangwa ikontorerwa n'Abongereza. Ako kanya icyo gihugu cyakuyoboye. Icyo gihugu rero niba kikuyoboye kandi hakaba hari ikindi gihugu runaka, yego, bari kubona yuko kugira ngo bakiyobore nk'uko bayobora igihugu cy'u Burundi bigoranye, nta yindi mbogamizi izaza, bazatangira kuzana imbago ku ruhande rw'icyo gihugu runaka kiri kugaragaza yuko gishaka resistance ku bitekerezo biri kuzanwa n'abo bantu bashaka gukomeza kuyobora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se gukoroniza mu buryo butagaragara. Ukaba ariyo mpamvu ubona yuko igihugu cy'u Rwanda aka kanya cyisanze mu iherezo rikomeye n'abasirikare wagarutseho wavuze amazina ntashaka ngiye kugaruka aka kanya, ariko biragaragara yuko n'ubundi umwihariko uhari ni imbaraga zidasanzwe ziri guterwa na bino bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Amerika, Ububiligi, Ubudage n'Abongereza utabibagiwe, n'ibindi tudashyizemo aka kanya twavuga yuko, ariko iby'ingenzi cyane cyane ubona yuko biri gufata imyanzuro ni Abongereza n'Abafaransa, ni Abanyamerika. Abandi ku ruhande bo baza bavuga ati saliyuta fandi, ibyo avuze byose saliyuta fandi. Yego, nibutsa abantu yuko rero muri iki gihe ibintu bimeze nabi, uwitwa Perezida Evariste cyangwa se Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye none kwibasira u Rwanda, arushinja kuba ari rwo nyirabayazana w'ibibazo bimaze igihe mu gihugu ndetse cya Kongo ndetse no mu karere. Ni Perezida rero Evariste Ndayishimiye w'u Burundi washyize hanze ibirego ku Rwanda mu cyumweru gishize, ubwo yari yitabiriye amasengesho y'itorero ryitwa Grace Vision de Jesus Christ. Muri aya masengesho rero Ndayishimiye yumvikanye abwira abari bayitabiriye ko mu mwaka w'1959 nta kibazo cy'ingaro rishingiye ku moko mu Burundi byari bihari. Gusa nyuma y'iki gihugu kiza kubamo ngo cyaje kubamo ubwicanyi bushingiye ku moko, ubwo yavugaga u Rwanda, aravuga ati mu Burundi mbere ya 59 nta kibazo cyari gihari, twari dufite abazungu bari baragerageje kuducamo ibice kugeza mu mwaka w'1975 bashyiraho itegeko rikumira Abahutu, ariko biranga kubera ko rero hari hakiriho umwami w'Abarundi, niwe wari wangiye ubumwe ndabona bitanditse neza, wungiye ubumwe bw'Abarundi, nubwo abazungu bari bari gukora ibyo bakunda. Ndayishimiye rero yakomeje avuga ko ubwo bamwe bakomeje kugenda babyamagana abandi bakabikora, uyu mugabo yagiye agaragaza ko Minisitiri w'u Burundi wa kabiri nawe yaje gusa nk'ugwisha ishyano akabishyiraho umukono muri 59, akagaragaza uruhare rw'u Rwanda mu kuba haragaragaye amacakubiri guhera muri za 59, akavuga ati rero ibi byose bisa nkaho nabyo byahise binagira mu gihugu cy'Abarundi kuko cyari igihugu cy'abaturanyi. Ni Perezida w'u Burundi rero wanagaragaje yuko mbere y'umwaka w'1996 Abanyekongo bari barahunze ubumwe, gusa ngo birangira nabo batangiye gucikamo ibice by'umwihariko. Ibyo byose ngo akavuga ko ngo uruhare nk'igihugu cy'u Rwanda. Urumva ibi ni ibintu navuga yuko ari ukwibasira igihugu cy'u Rwanda, mu gihe igihugu cy'u Rwanda cye cyicaye kandi kinatuje nta n'ikibazo na kimwe gifite.
Bwana Karemba Aimable ngira ngo tumaze iminsi tuvuga ibintu biri mu gihugu cy'u Burundi, uyu mugabo benshi baravuga bati nabanza ahangane n'uwo muriho, abanyapolitike benshi mu gihugu cye ntibari kuvuga rumwe nawe, ariko arimo aragerekaho no kuba yakibasiye igihugu cy'u Rwanda ku rwego rwo hejuru. Ibi bintu ntabwo bishobora ahubwo kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga, by'umwihariko tukabona iki gihugu kirimo gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo perezida Evariste Ndayishimiye mugiye kuganira akumvisha yuko ibyo muri kumuvugaho cyangwa se ibyo muri kumuganiraho Yego. cyane twamushinze aka kanya kandi bitari byiza birimo ivanguramoko, aho bigaragara yuko ngo ukitwa ubwoko bw'abatutsi aka kanya. Yego. Ibyo tubibwirwa n'abarundi umunsi ku munsi, mesaje urazifite, amawodiyo, amavideo urayafite, Yego. akubwira ibiri kubera mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero biri kuba, ariko bikanaba perezida Evariste Ndayishimiye wenda ibyo avuga ngo afite umubanyi mubi cyangwa afite umuturanyi mubi, wenda ushobora gushakisha n'uburyo wanabisesengura ukavuga uti harimo n'akantu k'ishyari k'umuntu yagusize mu iterambere ry'abanyafurika. Urabizi ko akazi kacu ari ukugirana amashyari, kandi uduteranya nta rukundo dufitiye, akunze ibyo dutunze cyangwa se ibiri iwacu mu butaka bwacu. Urabizi neza ko abazungu bakunda ubutaka bwa Afurika ariko bakanga abanyafurika. Icyo rero kikaba ari ikibazo gikomeye, kuko perezida Evariste Ndayishimiye ibikorwa biri gukorwa mu gihugu cye naramuka bikomeje ngo hari igihe kingana n'amezi 3, urabona icyitwa ikosora ribuze kumubaho. Rero dutabara ko yamaze kugera mu Burundi, iramuvunira umuheto. Yes, birumvikana rero ibyo ni ibintu byose bikomeje kugenda bigaragara ndetse binateza ikibazo gikomeye cyane. Tugaruke gato ku kijyanye n'imyitozo idasanzwe ikomeje kugenda ihabwa imbonakure. Ese ibi bintu byo turaza kubishyira mu buhe rwego? Ese izi mbonakure koko nk'uko birimo biragenda bigaragara, urabona zifite iyihe gahunda? Ese ibi bintu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kigomya kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko imbonakure ziri bamwe mu bantu batozwa ariko bakaba badafite imyitozo idahagije, rimwe na rimwe ugasanga baranahohotera abaturage kuko banatozwa inshuro nyinshi n'ingengabitekerezo. Erega bwana Moses, urubyiruko rw'imbonerakure nta kindi rutozwa. Icy'ingenzi ku ruhande rw'imbonerakure, waranabonye yuko abasirikare bakomoka mu Rwanda bahoze mu gisirikare ku ngoma ya ba Kayibanda ndetse na ba Habyarimana, aribo ba FDLR, bahungiye mu gihugu cya Kongo bagahabwa indi n'abanyepolitike ba kiriya gihugu cya Kongo, bikaza kubacanga bakabona kugira ngo aba FDLR bazabeho mu gihugu cya Kongo ari uko bafata bamwe mu ba FDLR bakabajyana mu Burundi, naho bakabahereza cyitwa inzira cyangwa se indiri. Bano ba FDLR rero bivugwa yuko bagira ku 19,000 bajyanwe mu gihugu cy'u Burundi, nibo 1/3 cy'urubyiruko rw'imbonerakure uri kubona. Bamwe n'abana babyeyi b'aba FDLR bafite ingengabitekerezo kubera ko umwana uko akuze umurera n'ibyo akurana. Umwana atarakandagiye mu ishuri ngo yige amateka y'igihugu cyagira iki, gahunda akaba ari kumwigisha imbunda no kumwigisha kurwana, cyangwa se kumwigisha yuko umututsi umuhutu uteye gutya 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 na gutya. Bariya abasore b'imyaka 30 uri kubona abenshi muri bo n'aba FDLR, ni abana b'aba FDLR. Abasore b'imyaka 25 uri kubona barimo benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu rubyiruko rw'imbonerakure n'aba FDLR. Urabona yuko rero biriya bintu ku ruhande rw'urubyiruko rw'imbonerakure ruri kugenda rutozwa biraza guteza ikibazo, ariko nanone umwihariko wimbitse urimo nuko witwa perezida Evariste Ndayishimiye yafashe urubyiruko rw'imbonerakure agasa naho agira gutya, agasa naho ashyira igihu abantu mu maso ngo ni urubyiruko rw'imbonerakure, ariko iriya ni FDLR yongereye imbaraga. Yes, dukomeze Bujumbura, umutekano muke waho ntushobora kuza gutuma abaturage bagumya guhangayika. Ku ruhande rw'umujyi wa Bujumbura tayari niba ku kibuga cy'indege bari kuvuga bati systeme zicunga umutekano zarinjiriwe, nta nubwo Beruru wazinjiriye, ntabwo Beruru wazinjiriye.
icyo nicyo gishobora kuza guteza umutekano nicyo muke. gishobora guteza umutekano mukeya. Barabadirisha buri kanya, abasirikare bazanye 10 uyu munsi barinda bashinzwe kurinda bashinzwe kugenzura cyangwa se kurinda umutekano w'ikibuga cy'indege n'ibindi bice bihegereye cyangwa umujyi wa Bujumbura. Urajya kumva ngo babadirishije niba bazanye 15 bari kuyobora deployment ziri kubera mu mujyi wa Bujumbura no hafi y'ikibuga cy'indege, babahinduye bazanye abandi. Yes, birumvikana ibyo byose ni ibintu bikomeje gutera ibibazo bikomeye cyane. Nanone kandi buriya nahamye nashidikanya yuko nakura kwiyongera kw'abasirikari cyane mu mujyi mu masaha y'umugoroba nabyo birimo birateza ikibazo abaturage, kuko nimba bari basanzwe babona umutekano uko ucungwa, hari ikintu gikomeye cyiyongereyemo. Ibyo ni ibintu nyine bigomba guteza ikibazo uko byagenda kose, ndetse kandi kikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Bwana Karemba Aimable, rero ndabona n'amasaha yadufashe, dushatse twanasoza. Ndumva nagushimira nimba nta kintu wongera ku byo twavuze. Icyo nakongeraho, abakunzi bacu ba Duniani Kote TV bajye bibuka gukora subscribe, Yego, like, share, batubwire naho bigenda neza naho bitagenda neza, maze ubundi natwe tugarukana amakuru abagezweho yizewe cyane cyane ku butaka bw'u Burundi no muri Afurika y'Iburasirazuba no ku isi muri rusange. urakoze cyane. Yego, murakoze.